be la dia we be no ke na ya boezona iya e ba accuse gbian iya e ba ni we ni ado anata we ni e ba ni do vembo ere ni wa mi o dan doge awe do mu e bo la dia we ti yo we no we ni ye teme gbebe live video de ya e ba gele submit gbegbe o ke yan ga ti e bona no we ni we gbe se ni to egbe live video o magi awon ya mu yo wa be bo ati e boyo wa ge de isagana manafo isagana igwafo isagana gwa na achebu na bije aige ni aije no tota yowa aya mu picture aya gioma no ya mu picture ya do mu ye Facebook ado achebu ni ye era no tota yowa aya gie ebi ya no kasu nu gbera ne aya gie no ya mu din o ma no gu ege ne de mo no gu agbo ya vie yo na we gbedo amu ye Facebook do achebu din we ri ga ya bu eri je ya wu eni lo poma gba wa ni bi edo onyime ni wa kirewo. That is the truth. Akirewo aga mie ogogo utedu aga mi ogogo utewe bona wage idebapa gbokpa emi onu ri kan ya we ni dan lo geta wage idebapa gbokpa wani presenter wani commenter waga mujayo desi eri agbi ma ya fe be aro desi be ni Jesus Christ no nyawa eri ono hello hello hello. Okay, where's it? Yeah. Hello. Yeah. Yes. Oh, I damn yo be given. My baby no tani. Any yami ayati so. Begay, make it your bo. If me only me win ya by me, ni dando ga tell you any ya man I will might your boy, I'm a bogbian. Bokpa kan gbian we yo. Ado alele dada we bokia. I gbam le Facebook. I'm born am Facebook. I'm born am wa mi dando ga akire wo. Amana we video. Ezo na fo wuto. That is the truth. We okay. When money come we. When no lo mu we. Aya. Aw managbon ya hin. Iya managbon. Ya no be ya na toilet. Ya me ne obigbe. So Donia my brother. So Donia wa gimawa mujayo ela na. E presenter no hen nigbe we. Emeta pata. Emeta yan meta yena. Waga ikon. Do wa ye kon. Wa ba accuse gbo wa ya wa ya tiebo. Ama mi no ri somo egbe ubi ai ba. Amen. Oh, you might take out with me. I will be like this moment. Do I tell where now? You na ngeli do mi metanoro. Ne dado ge do table. Okun ni iga baligbe. Eni meka wa wege ni we ni na de bakpa. Mo we oni obi me. Be ni e ma yo gwa we leli ya hena na te presenter na. Ami no mati me wege ni. Ipa wo we na ipa lolo ku gbe ipa ebo ti enu si ebo egboma na keti ebo ni me awon wi me wune na keti e ke gbomo mo ade imagu ma wo ma keka ni ma ede no we ya mani be ni no admit we have where you are or here we do a boy here we do gbe me the social media president jama be go logo so o demetani iwe wa agun mu diayo eyata enegwe epa udewetana mudia radio no ikon ogbon ni me gbe block anybody wagbene board udeweta ni wa ehia wa ata ike la dia live video udeweta why buy abebo why buy problem with Facebook
Okay, ma bere enia. You we say eba we mudia odesi sabo ama. Oh, Saturday pay show ni. Saturday pay show €50. Saturday waya wa amegbe koi. Ma waya wa amegbe koi €50 pay show. Ayi tie bono ma because ma be no den ya be no wa mumeni. Ina je wa cheche guy na ina ya go. Ina yi no kpago. E mo nya o ni awu. E mo nya o ni awu my brother e mo nya okon ni wa value ni value ya say na e mo nya me mo e kya meme. O ki me wagumero wa ma. So okuno ri fi gba ye, e ke no ri fi gba yi o ma kan wa we wo. So no but ugaro wodo. Aminoro wozu owo. Aminoro wodo wo. Aminoro winimi but ni e ga mu e mani ke egboto mi awe mi o se wo se ba aku nya ma yin agui but ezo ga irene emi ani awule yen do atalo aminote wa yo aminote ne wa yo amino mudia odemeta no ro but odemeta makpo wa ni bunu re mana wa dege ewe odemeta o makpo wana wunu wagele mukpagre wana mugwere ge wa dege egwe ege na ido ya ladiani agwe egbe na ido abale maso egbe na ido anyi maso wa no we be gbagi nyoina sister Agnes we mana we mi nia I wanna accuse you. What is your duty to do? Sister Saga FCC umana we mi ije menije I wanna accuse you. What's the next thing to do? Boya pe gba ige ezonoro ma foto e presenter na onye deba no na o chebo no na e presenter na onye deba na o chebo no na ma gba video o ma gba because okpa eyin ya wa hin okpa eyin ya wa hin ya yi na lokoro razen nu we ya chebo we wa mu dia odemeta odemeta ni meyi mu dia yi ya iba wangenge ni mari ni ase onu ya na ya amunya feke ni ya amunya fe na atale talatato e video ni ave gaga e na katakedo ade o ma mi no gbe aya me keka no tikia no tin yugoko o ma ti gba yan ma we ba ye be kana awie enwa ade le bi dande kona ye awie ye ayun o mi na we na o no lo oke no we adesin ye awie ye ari opagbe udawe nwuna na ka nwuna ne aya gba yokwa toilet egbe wa we oni o he do ti ebo o me bodo ati we no ari ye uronigbe no ya ti ebo uronigbe o no ari ye ekoko no ya kia no ya ti ewe egbe na na power tana we iya ibana iya gele ge wodo we ne bo gbia nu ya ta mereba iya mana ge wodo o na oye talelia ne bo gbon wani ezo na mafoto ezo na mafoto ezo na wafo ọkọ we wa chale onugbe me magi je yu war pa yi wa je gbene wa mi wa egbedo wo e power e mudia yi na every channel real adian o wa ya bempo ni wa e ba no junu wa ya chale toto o wa ya bempo ni no ze gbon enime wa ya lahia po social media president Eddy Murphy wa chalo eye wa po Facebook wa fi picture me le ya ikare ni ne imeyere ni hia o ka we kare ni ne o yiri ahu na ahu that's one thing but megiti ebonuwa
wa yawe wa tubuwa wa silegbari awe bo nu wa ti ebo ni ma ge nu wa viola Facebook nu wa ya ta we nokpa we nokpa ibe no de we aga fi moto kian e boyfriend nokpa na are daw e boyfriend nokpa na gari yeke ana wa agwo boye akara ana agwo boyo ana agwo boyo ina wo ko eme ogiemi ikono do wodo. So wherever you are guilty of your accusation wa muladian or no propa on we no ita we on a guilty wari but wherever we are guilty a guiltiness of wa or why you get the okono atie boma okono me 3,000 or me 20,000 atie boma ale we saga ha magbeda pe saga ni gwe ni ya eva edo enitana edori boy o pe ade boy o ko ri boy wa eva na problem e Facebook wa eva na o se ni Facebook mana wo gbe den wa eva na wa mu diayo awo ligi ya no re e ya na no gogo na gwe egbo pe egbo so wa eva wa ya mu diayo no wa ben ebon wa hai wa ben wa ga vone wa ewe wa vone dando ge mi ge no ya complete no ri me ge no ya complete yiro no he ga tie bo gegbe yiro that is the final ma no ri me ge no ya tie bo negbe e yiro no ri ge egbe yan amugun gbonu na e yiro o se akakin wa mi ya ibebo na ni yen ya gwale wewe ni ya gbe aseto di amari ya so wegbe koko aregbo ma yo da mi gbe ku koyo ya igbo ori na wa kiyen ni mi we ya ye duwu we ona ilajan awe no pade ba no pa ilajan awe no pade ba wa doi wa ya fe wa doi o tewebo wa giyan iba iyan mu pare iyan we mu e iyan we jo khamu wa we eriyan iba kiyan eri no paga we eri no pa ma we so then two need to go and swear. So that is it. Phone when it tie you say no win the bog ani no win the boy you need ni mari boy you need wari oni presenter commenters we ya fe wa hon eye saga wa gian eva wrong. They are wrong of that accusation ni amula Facebook when you eva ya settle when you eva ya ni ya tiebo di ama we agari bebo gian iya we o iya ma we zeyo na de no ari bebo gian ma na zeyo na de no but atiebo ni ne ede wa se hello la moyo so you know okon wa gino wa vano emi no paro okon ni wa vano wa iwa chebo e na ichebo no pa wa gin achebo iya ize chebo iya adodoru ewe ije e mana ma ichebo ni ma emi no wa ita iye mana wa change ma chebo emi no wa ita owi e value ye Facebook hello himta Awa iwe sagao awa itane since gungo
Yeah. 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 All right. Where's it? Where's it? Nyane. Yes. Iwe de gbere wa Eva Monica Lolo wa ya gwale ino si wa si okore ino si adagmun wa ye gbe mi ni ino si eye ni Facebook mana yiri last ino si eye no gogo na igu wa do fi e na wa Eva ya gwale wa to bu wa reason ne gbu wa nda awa batin na ya pekeka we edi no pa ma wa Eva gba gbu wa Ndavin wa ya amu ma ya fe gboto we Facebook we no pa ezo na idori ezo no re ori keka ade wa Eva be duene elondo wa na ya mu me
So why vai problem in Facebook? Ma be presenter of do why vana gele settle when wakaje wa mi we no ofuri hin are Facebook na ofuri no kwa do are Facebook. Okay gaga no wa yehuna wa agwali no saduwa no pa agwali no sadoge o ona magba oni nweme no ro wa iva wa tegbu wa ekoko enu wa unegbe enu wa tedo atalo wo yi owa apasoko na ige kebe ohon wa nya na egbu wa wolo o ma se suppose eri no wa pawo eri no pamawo eri no page eri no pamage no suppose wa do ata public wo ya yari ogweyo nezo mana we gbe for Facebook na do mie okwesaga ana wo ni wesaga no pa wo ni wesaga okay we ni megi ta na ni a wa mi no ta we ni a na de bakpa wa mi no ta we ni na wa bageleje trouser wa gele amudiayo so do yi balu wa gbe wa je wa balu wa gbe wa je wa balu imato wa we yo ni a we mi meto wa we yo iwe presenter na or commenter na o nuda so no live video kege ni ade where aside na ate John na amagiri no paje ate John na o boy I mean na John wuwa why ba me na John e Facebook na ga mawo mawo agbe Facebook we na agbe o aya ke zaka o aya ke zogo why ba wa see me ya pe so why agwale win why piece up ni mi ya make na ga ma Facebook na mi we presenter ni ke iyere we do gba be sa won go corner challenge bumbe na Facebook na do wo ma mi no gugu agun e no ri kon wa ho e no ri kon wa ta yi gbi mi otiti anya me wa ya me no ki oya mana yi ma ki oya na gbon ma ki oya na yin ma ki oya na mo ya fe no de oki oja ni mi awa emeri egbume yi na ita ene wa na settle e Facebook na ade o are Facebook even no ma e o no ma o do are emu ke presenter o ke no wi ati commenter e o do agunya wa mana settle enemy na tae oligina wa ya si o te hia Edio na aladia odo finu gona no pa aladia odo finu gona commenter we ladia edie ona chebo ni lolo obeche edio na chebo ni monica dege no ya fo lunupo no de sinagbe no maka no ma sagbon yabona duzo na gbe wa no ma sagbon yabona dezo na iwa gbiwo wa ni we Holland na wa yi mu kia kege ni ade e o popa e o peva o pe ha dezo no hina wa vama wa megbe no po mario dona o enu wa o we do wa we ge we ojo we no we je wona sili yere ya pe ejo we je na ewe bezo wa variable ade bakpa na sopa two of you or wrong be me na so why another bina watobu wa ohe benu wa be ya yin ma ya pe commenter ya pe de by presenter ya when wa la ho awezo no sununa ma eva mu yotone ma we setone a wit ma yila wegbe ma re London dan doge woge kotu wasile gbe are ni a we bo wasile gbe ba bo wa vi oto wona we gimagele tie de gbe mi de ma sunu onuwa wa ya tale ma bo ya so ukpu wa we no wa la ho imi wa variable so when wish one ya wish ma wish one ya wish jere wa variable